Rahman Rahim. Hamda shukur kurani gada kiritwan tamang Allah subhanahu wa ta'ala. Salawatai salamai barakallavun e dua kurani miumat ke mai nabiya Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mi salawatai salamga ekalek fantru alunna mitru sahabin shamil kuram. Ekademige iswerin izzatari fadiyarun wadanti be me hazirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade tiabe fulge hiyal fula gennawa algorge fahatu mi feni wada gannawa male hulule ademidu ala bridge mi bridgeun tabel lusalafiya demwani kinetto hamagam salamatun hunnan hama mibidan algonmenge islam deenuge tabuta konnuata rukune mugura lafiya algonmenge iman kame bes furi hamenwan engamu algonmenge islam deenuge mi himene rukun takki warwes muhim wecche me dolgod wahdakan hamjefa mawduaki islam denuge rukun takun daskodde kantatta gina gune shakke vesne algon menna islam denuge rukun takun warvis gina kantatta eba daskodde balalama to islam denuge furtama rukun kamawwa shahadatuge dekal ma hitu gadin qabul kurma shahadatuge dekal man algon menna dehave gendani man allah fiyawa algon kurun hagguwegen wa ehen ilahaku nuwa kamasha kirit rasulaiki mi ummatuge emme fahuge nabiyaka algon menna shahadatu dekal mahituga adin qabul kurumu man allah ge isma fultaka sifa fulta eba dasve kirit rasulage maikama mativerkam wes eba egigende adi kobato man allah biruetve algon menge iman terikam furhama wegen wes eba de enkama viti algod dannawani ade shahadatu dekal ma wes algon menna tafatu ginaguna kantata eba dasvegende islam dinuge rukun takun algon menna dasko de kantata ginagune ade dinuge tabu namadu namadaki islam dinuge rukun tak teren devana ruku algon mena namadum ves adadu nukureve ha gina kantata eba daskodde furdam balalma to faswagutu namad ada kurum sabam algon mena gadiya farwatriwan eba dasve gadiya kame hitan eba egigende ade mege iturun faswagutu e namad kurubattaka wudu kura komme fahar algon mena ebe gende islam dinaki saf darkama barwala dineka islam din zinet terwuma eba angawaka ade mege iturun algon men namad mikurani jamaatigga imamege fahatu isverige fahatu mege sababun e muslimen ane muslimaka gulum badhe kuran jehekama algon menge terega ebbawantakan gaim kurum muhim kamis algon men eba daskodde adi kobato verinna kame hitume muhim kama isverinna ki warves muhim baikams algon men hama kiyadeni ade namadu ehen kama vit algon dannawani islam dinuge rukun kamawwa namadum ves algon men daskodde kantata gina gune ade zakataki islam dinuge rukun tak teren timwana rukun algon menna zakat ku sabum mustafat kantatta eba dasve muda heda kuram viragalu gavves mi egigendani hama zakatu mujtamo terega uleru fagirunna mustadinge hamaham kan gaamege midani vis hama zakat ku sababu adi kobato evves ecche nulibe mi has mi zakatu libe madu etkolkum vis emi haki fudun ter mi hakavs vegen bade adi mige iturun Syria ya Gaza ga ule mihunge mihunna algon men zakat den jehe kama sadaga kurumaki muhim kam algon men mi anga deni ade zakatu adi mige iturun algon men ebe egende zakat behumga masike kura mihunna mi zakatum bay libigen daka mige hama wegen dani komme masekkade kuriyakas e masekkade kurmi hay ujure den jeheka ehen kama viti algon dannawani islam dinuge rukun takun daskodde kantatta gina gune zakatum ves algon mena tafat gina guna kantatta eba daskodde ade roda ki islam dinuge rukun takun teren hatarona rukun fajr algam falwi sura irosende nuka no betibe mi ada kura algamu algon mena tafat kantatta eba daskodde algon mena ketteriwan eba daskodde furdam kamaka roda eba daskodde amilla nafsa teduerwa algon kirit gurwange gudusi hadise ga maana ga wani rode ki timage vereskallange addemiduga onna waraves hasa alukameke mige egigendani tima amila nafsa teduerwan eba daskodeka algon men hajju alukan ada kurar ehem hune eba fene namad kuratan ehem hune eba fene zakat deru zakat behum e maseke kuram hune eba ege zakat dinka namas rode hifen hune hamekan megeni man allah subhanahu wa taala enkamu migen algon men eba daskodde algon men amilla nafsa teduerwa adi kobato Syria ya Gaza Iraq kan nolibe fetiba mihunge ihsas tak algon men ammi denaganweni rodak sababu
FA United Nations ke FAO in ham kura gotuga assate ka fanara milliard mihuna miharu is kanul bifebtibi me hori hammege ihsas tamas algon me naiba danage denagane ve ade rod hifumu sababu enkama vi talgo dannawani islam dinuge rukuntakun daskodde kantatta gina gune ade den balalamato islam dinuge rukuntak tere emme fahuru kuna kula dana vigenwa miha hajj dium algon mena hajj diumge sababun tafat kantatta ebe daskodde hama kan gaim kuran ebe daskodde etago nasli tafat kurume nove emmen ves lagen tiben hama ek kaladume mustajakas fagirakas emmen uleni ekkotaka kurani ekkame mege sababun algon mena ebe gende nasli tafat kurumake oygen nuane chekka mujtamawege terega hama kan gaim kurum varves muhimuka adikobato algon men hajja midani varves bura maseka kokkin halalu fasa hodak megen algon men ebe gende bura maseka kogen komme mihaka ves kamyab libeneka enkama viti algo dannawani islam dinuge rukuntakun daskodde kantatta ginagune ade islam dinuge rukuntakun daskodde kantatta ginagune algon mi dannawani shahadat de kalimanna namadunna adi zakatunna rodanna hajju alukamu ves algon men amille nafsat teduerwan dasve ketterikan dasve man allah ge mativerkama isma flutaka dasve adi zakat dinuge sabum komme mihaka ves ujure masake kora komme mihas ujure den jega algon men dasvegen dati algo nimmal mus dannawani mi sababattaka islam din duniyen aun hamkurumga fadilatu sheikh abdullah jalaluddin vidala fawani alun arabi egge dakkafi muunu malun tamwe wasmiru madu ejje hunu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh